Li amri long pen kecepatan dun pen kopi ledak non Fransi dak di fuel LAC 110 di fuel AC pen ili tu masar airline sa tiket lo IPSLC pen lo jai kathar fansi jong kon fancy pini bang ke chengsi alang li nomination tanger jat lo posi ke chengsi road show mate public long mate kecepaklang la subang tu panceng kon lo dak di fugo boys pen itu menan akelo dam si istunan ke di pali pos ke tiket ini dah bangke mesen lo busi dan teko rat lo nang situ do gari do anda bang itu ini ko gari do anda bang lo lepen petrol pump umpan ma do ta jang train lap lasi isi yang tek lo lap itu mesen ko busi do mata pon lo lepen ini ke amri 112 legislative assembly dan senil pan name India Airlines lo APSLC penang jong konsi ini name airlines tiket ada cepat di ko lasi ini do claim pon Ambria along kali Pandra sebut Nama ada status kosong na. No nama halada ke mesen. Athema litum theglong lo BJP a candidate ki pige lake BJP talipin masih pek atau itu medical operation claim jong bang ku bansin net si la bansin BJP tiket lo hok lo. Nah sela dak BJP claim bang tu man tani insan se det lo. Athema election mate electoral politics long waing prote one night show kali lage. Long preparation nangi wrong board wrong show wrong of damni rat atun kisum chini ni jat lahai chini et kan sirap ni lalu asal itu airlines pen mesen pen capai amri rat kisung lam ge nili pima ke claim ning nili chini lo ha daga kisung ke non matame education ana pen chenglo la pen hadak roads ta we pinlang la pen munit atau rural income livelihood ta we pinlang Lasi ultimately ke tumke six schedule bang strengthen nang ko aja kong gitu bang aja kong cepat harjang nang ko non ke dokom tu ningkan kre tom ke six schedule aja kong pat sulut lo aja kong awadan lo kupia pot lo basic lo hard grade 4 grade sakurian da wrong so kan pion edet why direct recruitment ateng besi hat this board person ing why 215 job nang klang lo innovate kar bigilong blonde six schedule ke tunut lo gani lasi nile tumke power nang restore to ko we want to bring the meaningful six schedule not the rotten six schedule dak pagi dat